nindakaken ulama-ulama yang ngalapan terus akhiripun mulai dipun fatihai dipun hadoroi muga-muga asal dengan Allah Ta'ala semoga asal keramati para wali semoga keluarga yang kami saged untuk barengan rezeki ingkang kathah hal barokah suwun panjenengan bangun rezeki ingkang kathah hal barokah Allahumma amin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya dzal jalali wal ikram wal asfar ya Allah ya Ta'ala al-husna wa bi asrariha wa bi asrariha wa bi jahi sayyidina Muhammad ya ta'ala al barakah wa al-hurma al-mahabbah wal mawaddah wal istiqamah bi rahmatika wa tarzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an warkan wala nasib wa tarzuqna rizqan tayyiban bi rahmatika wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ar-rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Hukum ketiga salatan Allahumma sholli ala Muhammad. Bantu Pak, maksudnya.